Tangan ia pentelino ia di sipor. Abang dan hagan ke yeng ke bekentang jong try. Mengenyo ban mani yo ban syakri yo. Dah kedua nuot pat ke mensiam. Jong ibarok. Blay wong nak proba prakhatnyo. Ngai kita ke bei yang bat ya kita ke bawat biang-biang yang insyam yang pediang sobah ya pi baro ke bawan jingiseng tapi deh napo kani ke balang siap si pila bande ni giwe pat ke balang itu angin ya syakri lang oblay nak bentah ke kerteng bat ke boram jeng tangin pendem ha ke jing tuai nilai ya don hang ne ko trai kum bangi juit bandon maka we kesniu trai sikawi pat nilai no elaki yeng ke sem jong ni dak we ke jing tmu ya ka banwan kiu sikiyeng jong me ban mani ya me ban syukri ya me bat ban pendon borom ya ka kerteng ke bakrau ke jong me ni pediang ya ke jing kular jong me naba maong lada ar ne laingut ngieseng ha ka kerteng jong me nim sim yeseng ha ka kerteng jong mu jonuru trai ndrei ha ka kerteng jong me ken chi subi kum tangi pediang bat nginget ba medon rengkat bat ngi sngau ye ke jing duai jong aga kerteng try bat nong pet imbi jong ye Jesus Christ amen nginya peteng ye ke jing syakri jong ye oblay da ka bangia ruai lang ye ke jing ruai ka ba shispa khatsan na ka ba thamai bat shispa khatar na ka berim Shua baun lech shabuneng Jisu ulakulare baun pa angi human siem haka balang ban yaitre yakisenran kalabiang kajing ia woman siem barok sautli dekat kajing ruai ke ba shispa khatsan bat shispa kadar Shua baun lecha boneng Jisu lakular baun ha ilumensim ha kaba langban yai trei ya kisenran kalabiang kajing ai umensim ya kisenran kalabiang kajing ai umensim lajeng gular ula pendep ondasya boneng unkiu umensim ulahiyar la penim ki hajar breu
Hakapente keslaburam Yakaker teng Jesu Christ Hakapente keslaburam Yakaker teng Jesu Christ Kajing kula rim jong ublay kadang bi yang yang ni men patingi la banduai ba unwan umen simhi atrai Jesu yang ikan mau te no shi bon umen sim atrai Jesu yang ikan mau te no shi bun umen sim amen simba kut jingkular wan da jing I am Isnei bom jukela da kabor tutrei hani benshai yaki boman ben long smart ya lagi bril ben imben shai ya kiboman ben long smart ya lagi bril. Dongin sengap Yakai ke bau blay udan ban pensngeu ulang hangi baro nakaktian ke janggu kabangan penpuli nengkong no Ezekiel kelenong kebalai pun riu berkat arpusan do arpinyo shitish kenong Rom kelenong bekendai dekat riu do pra ke gospel jong Yohanes benengkong dekat kadlai berkumju ke gospel jong Yohanes kelenong kebalai dekat kebalai kebesan hadu nyo bat ngen senrek ya pi de ko khoj te pin long khoj na ke jing jaklia jong pi baro bat na ki blei thau jong pi baro ngan pen khoj ya pi ngan ai ru ka dono thmai ya pi bat ka men sim thmai di ngan bo hapo jong pi bat ngan klau ya ka dono mau na ka do jong pi bat ngan ai ka dono do hapi bat ngan bo yau men sim jonga hapo jong pi bat ngan penyat ya pi hakian jonga te pin rakhi ye jing bishar jonga bat pin le ru yeki Henry kamlong kum ta keng kum bakata kaktiin ke jong blei kalahap dono
Namar baro kibana Israel kibalong Israel. Lemni kimlong kikun baro tang namar bikilong sembay Abraham. Henry hau Ishak on kat usembay jongme. Kata kalong kumni. Day kikun jang kadok kibalong kikun ublay. Henry on nyew yu sembay. Ya kita kikun jong kata kejingkular. Henry kat kibala pediang yau hak itu uai bor banlong kikun ublay. Kata hak kita kibangit hak kerteng jong u. Kibala ka amna kasnam. Limni nakamon kadok, limni nakamon ubri, Henry na ublay. Ujisu layato badolong hau, shisha ngong hame. Lemda kapat yo briu umla ban yoi ya kahima ublay. Unika dimas ulaong ho kumnola ban ka yo briu habaula temen. Ula ban sutpat syaka kwo kakami jong ubat ban kayu. Ujisu layato shisha ngaong hame. Lemda kayo briu naka bat na mensim. Umla ban lek hapo kahima ublay. Yaka balakha na kajong kado kalong do. Bat yaka balakha na kajong mensim kalong mensim. What's no kenditi bangalaong hame kadei ban kapat yame. Kumto ngelius ngeu. Ya kajing shisha juga ketinu ublay. Tangin pendem kajing tuai. Ablay baruch pa jeng ni bahabening. Giaingo yame kandrad beit bat beisnay. Bamala penla iki kejat kibat telat kejangi. Banwan kiu sikani kayeng kebakentang jama. Ya kabangin yayo ban yero ya kekerteng kebeim bat kabadon bor kejama. Bat kantam he. Ban yos ngeu ya kei kabamedon ban kren leng bakajing shisha jong kektin kejama. Ya ingo ya mekan rad biit. Namar malong try belay jongi. Ubadap da kajing it, kajing isnay, bat kajing ay. Ngilong kum ni kumbangilong namar bangibha. Namar kijing le, bat kijing la kijongi. Ngilong kum ni kumbangilong baro. Day namar kijing isnay, bat kajing ay kijong. Kendrad bihit ya ingo ya mehwat malau belay bakrau bor hadu kata-kata. Ban meyai pek meyai kmi meyai wan. Ya kum yang ikibriu kibapap kibajat bat kibaram. Ya ingo ya meh mengilak bandon hakan ika ying kejang meh. Day tang namar kesnam kejang uji sukres. Kendrad bihit. Kumbabala kular habang yeseng hagagerteng jang me hangta medon rengkat batni. Nisauto bamedon batni ku kendrad bihit. Keren yangi. Pen gendo ya kapap ya kahok bat i kejing bisa. Banginang yu i kamba syu yame. Ya kajing yem, ya kajing yam. Bat ya kajing mi bat kajame.
Kan rat bihit ni duai ro hang ni kapor. Nakabanta ka balang jong me hang ni syap. Ngai ngo yeme atrai namar jongka. Memshim eno yaka meyai don rengkat batka. Bat melanang sei syu yaki syakri. Nakanega balang kita mensan. Ya kaban ya balang ya ka sunduk kejutang. Bat ban ya syakri lang nakabanta kekerteng jong. Tunang kerku ya ni balang kenrahat bi. Bakin nang ya roy om tang hakajing bombriu. Andrei kam tam hakajing tip bat kajing shempang. Yami ublay uba im bat uba shisha. Ngaduai nakabanta kito ki bam shimla banwan hakani kapor. Lesi ki don hapening kajing yale jong kajing im jong ki. Don kibadan napadang kijing pang kijing shitam matla ka mensiem jong ki katrang gasliang banwan kiu shikayin jong ma. Mereka do kamsya yaki kotra. Ta dikikti ke bala mong ke bala jingam snam jong ma. Bikin yo mahat yaki kamba ki bapla ke jong ma. Nang bikin yo banwan pat hakawai pat kesgi. Abaki yo kajing kajing kia. Ken mau ru ablay yagitu kibadot. Neng kajing sosi kajing khuslai jong kajing em. Kumba malakular men pa yu men sem kajing pentengen. Nang bakin yo mat ya kajing tengen ya kajing jai aga men sem jong ki. Ken rat bit bon kam tam ki khon samla jong kebalang. Kat sebagi yat syarum syeneng tang di kejing pensyoy sudah kotrai. Laki don haying di kidon syabar. Kidon haki jaka pule ni kidon haki jaka trei jakata. Kat sebagi lek kiwan ko kenrabi. Ki kenduk sibon kejing pensyoy sibon kejing Kejing yale kejing im jongki. Ni pediang ni kejing kular jong me. Meong anum eno no ya pida lele. Nganum lendet no ya pida lele. Nang beki khon jangi. Kinyo ban ong da kajing so silur ba. Utrai ulong nong yarap jangi yado ged syepti. Ubreu unle ayu yang. Donang kerkuro ko kan rabi. Begitu barok. Kibadon sejengai. Kijing puli kijongki, hikam kiduk kijongki kotrai. Jengai nala kijong ke balang, jengai nala kijongki kemi kikpa. Jengai nala kijong ke sedang, aga baki syong kisah. Ese kidan hapadeng kijing yale jong kijing im jongki. Kendrad bihit ken mau yakiru kopa. Dan rengkat pat ki yarap yaki. Kersyan yaki nakabor mensem bakhu jong me. Nang bakin sngau bakim simlong merway. Andrei me medan hasnda jongki. Kendrat biit ngiyai ngo yame ablay. Namar molong try blay wasngap bada baju syak skor. Ya kajing duai jongki khon kiba ijam. But what eno ablay kam tam pastor kibadai pejde kmi ini ke balang ikinong syarai ki temen basan bara iki sengken thei ki seng samla bar bakinang yo ya kajing pensyai bor jong mensim jong me kam tam habangi im makini kis ngi ki ba ko konra kat syabangi pai ngi pet ke balang jong me ka don na padeng kajing yale ka ba kraw ha ko trai bat kibor jong setan, bat kibor jong kejingdum. Iduai ablay, bamenum eno, yaki syakri jong me. Makinang yakot yakya yasyat yaklay.
Habadon kejing kia. Kadon kejing sultanat ya kaban syakri. Nakaban tajong mekotra. Habadon kejing tunat kemet. Kadon kejing tut jingwit kebakra. Kum tanga duai ablay. Mami. Menai bor iki begini syak iklain. Bor mat bat bor. Mensiem kam tamen. Beginang la ban syakri ya lagi jong. Ipat lang ki jong me. Ibadon hapok kadi ke balang. Beginang la ban ay mensiem iki beladu mensiem. Ban penieng ya kita ki bala kalon. Nang ablay. Begini amahan. Ya kajing supat ya kajing tengen ka mensiem jongki. Tuat eno ablay kantam ya kapor ke badang san. Ni ai tilut hakik sang ti blay ki badon bor ki jong me. Ma ikilat kilet. Ikijing telot kijing duna. Akijing long briu jongi. To pen khoj yang ida kasnam ke jong Jesus Christ. Nabangi dem ngidwai ngi pan kini ki ai baro. Nadu mentah ceduk ki bam jukutru. Amen. Ningkong kum kabalangi penpau ke jisongo i temen besan BC light plang i temen besan jang kabalang Presbyterian Maukhar i bela pediang ya kajing penbet jang kabalang ansam ya ka khubo na ka tien ka jong blay lengba kani kano faisngi kumbala duai ngay skamo blay dan rangkat lamit temen besan khubor ka bangin sayos ngo along ka jingker khu na ka banta jong ilang baro ki jing pen bana ka jasengan thai ka long tang suai ka ni jaseng ilong kran ilong kong nandita maulong ha ka jaseng hindi service happen from kra ka por sauji ilong kran ilong miss balakan tiu kharso no ha ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet hakapor sawaje inongkran ilong imes mandalin dingdo ki jaseng dong hakapor sanchiteng hakadong lum siap mingi ka jaseng long yeng jingkong loki umdor ani ka yeng kadan hangtai hamaupan inongkran ilong irabran pi maulong abidai ba kani ka jaseng nakaliang ka jaseng dong kila penbet iki kali bakin yai let lang tela karpan iki para bangai bigi sobhaban mi hakapor san baji ha tai ha jingkieng lang kerding hakadong lum siap pedeng ka jaseng kalong yin jing masta anywel marwen inongkren ilong teman besan FM Karsentiu hakadong lum siap semi kaja senggalong yeng masta TS Wanwar inongkren ilong teman besan DK Karsendi hakamiet balang kata artaring minyo sngow ya ka subject ka baong ka jingpen chitom ya ki brio jong ublay mula pensyong nong rem na ka gospel jong Matthias kalanong ka arpusaw ka khot ka bakhandai la penkha na ka team idak hakisngi ki bakhaddu ban pulis dang badwai ilong miss Felicia Doling bad inongkren ilong masta H Karkongor ka Bible study kan long kumba julong hangni hayeng mani ha sitho dieng ha kapor nyo baje ha ka jaseng duai mi si sajan kata santarek ban pulis dang badwai ilong miss Larissa Kenter Pat inong duai hadian ilong Mrs. Robina
nong sin hagani ka sing try banwan ka santaring kadai ka walls in the school anniversary day te hagani ka jaseng min yo jaseng lai sien ngan ben menalengkot ya kani ka program haga jaseng ka shipo baje man step inong kren ilong Mrs. Aibani Sawian haga jaseng ka shibiji steng inong kren ilong Reverend KL Rentatiang bat haga jaseng ka ba nriu baje minyo sngo ya ka subject ya ka ba ka Sunday school ka labo subject kalong ka ktien ublay ka atiar ba klanbor bat inong kren ya kani ka subject ilong Reverend Dr. BJS Imle ki jeng aingu ki ba ngilayo lum haka arfulai taring ilong kumne Kono ko benta ka balang don mat penon kam nam tapan penial ya ka ying jain ka kam ka jami hala ka jong ka balang bakin long sya ba mi pedang hun khmat khet jing isnei ka jong mi dan kat kan rat ya wei koi ti ka no chen ki jing ai ket khu ya ki bakin ang la ru man ai om tang ki jing ai ka jong i rei ki jing im ki do not ki jing ir kum ju tang bakan ka por wan lam ru khmat ka jong mi syakri bakodor ba mi mana ibet ban penyeng bakan ka por itu men besan adwai menum ino kan rat ilu jong syakri ba mi malakhat ka jong ka kam bat kham tam khubor bangin sayo bakan ka por long syak khubor ba mi kan rat me keren pada jong i we pi we don kat lo jong syakri hoj kan kham tam ki met ka pari bokoi ba kia unang la ban syakri me hoj la ka jong ka balang kan rat hang ni kumju minang la kan rat ban petelun ne kam ka jong mi bagi cingim ka jong i bagi sengi por orang wan jong jing ya ti pat kham tam ngina la ban syakri me smau kan ka jong khat ka par ka jong i ba ngo idam pan prin jisu amen.
Nginya penting biang ya kajing syakri jong iyo blay. Akan ikan pai singi dah kabang iya ruai. Ya kajing ruai kaba shispa arpinyo. Shispa arpinyo. Nak bertemai bat shispa arpusan nak berim. Komen sim kajing pentemai. Akhir dah kabor bakra. Penduru kabut usetan. Kajing sniu nangitola. Ya keler bening atrai tu pa ya kinong pep ban penim. Aingin sngeu gaktien jong me. Isnei kenrat ai ngin im. Kum tu baro artli dekat. Kajing rai shispa arpinyo bat shispa arpusan. Komen sim kajing pentemai akhir dah kabur bakrau penduru kabut usotan kajing sniu nangitolau ya kal beneng atrai tupa yakinong beban penim aingin ngau kaktin kajong me isnaiken rat aingin rengkat bat kisakri jong me palumen simban yatrei tu penken tu yakinong pop pen paula kajing ai yakimen sim jong imen da to pen shai atrai baba aingin mat kajing it jong me lam yanga syakading pna. Agaba nengkong tame nga penpau kajing sungu yu blay. Ba upenyo yang akan ikalat mengenai bandan rengkat bat pi kebalang hanis up akan ikano pai sengi ya kebangannya perkat ya pusan bat bangannya sengap lang kaya kebau blay udah ban pensengau yang ya pi marwai simet nak jeng shisha jeng kektinu blay ngai ku blay pastor maulong ibadan rengkat bat ngene kepor ki pastor baro hi ki ba juan jeseng hang ni ki temen besan ya pi kilong keme kilong kpa ki samla temptation rang adu ki hep ki berit tam ki jongi ai kuble ya pi baro aka kerteng ke beim ke kerteng ke badon bor tam ke jong try bad nong penim be jongi Jesus Christ bat kerpang ai kuble ya ke program komiti jong ke balang iba ken maulem banai benta apo kabalang jong PNH up banganyo ya kaban ya sam lang ya kektien jong blay di to blay nang kerku ya pi kabalang hi barok away lembat ya piru kitu ki bamday na po ani kabalang ya don lang man ya pensit pensingain lang bat ngi akani ka no pai sngi ngai ku blay ya piru kumju
Tinggal bu jeng duai nak bentar ni. Aki Bible study ke jongi ngilai duai. Ngilai bu jeng duai ru. Family prayer ke jongi. Bat ngilai bu jeng duai ru. Marway shimet. Bat ngam arta tin bakum ke balang ru. Ni juya duai nak kapor sikapor. Nak bentar. Kekam ke jong belai. Di tangin penteli no ya la di. Ada yung nong bet sembay beim di ke tinu belai. Kelengkha di ke do no chang pi. Jisuang dan banha rusrok dan banha ding sya dan banha mau siang dan banha kendo ke babahar. Kendo babahar kadon lai jat ke balai pau sya ke ban ru pau ke basispa. Iswa bengen yo sngew ya ke tin jong blei. Tongin pendam ha ke jing duai. Ngila poi ha ke benta. Ke bangilayawan kenang bat ang not. Ban yo ban sngap. Bagani ke sngi. Medona yu ban kren. Lengba. Syakri berit jong. Kumbang ngajusyania hame kat siya mangalik ngawan. Memju eno kutray. Bat ngam artatin ro. Mamenom eno yang kadikichan mi. Bagan long tang tau atyar batli jong me. Namar me maong kele kren kele yalap. Batin. Mensimu blay kren lengba jong me. IT yala di siya me. Kapor ke basang baro. Kerteng try banunong pen MBE jungi Jesus Christ. Amen. Te hala bu jeng duai habang layo program de ngan keren try jeng subjek ke babon bah ban keren mo. Te ngam kwa bagan long ke jeng keren ke badai ke jonga ke bangga ngamon. Teng si don ke temptation si Iwan. Dari nga on try. Nakwa ban keren na kaba mi memang. Te kum tu kumbala penpuli sedang ne. But kum ke teks ngan minyasim na Yohanes kal nong kabalay. Kedekat ketu kaba san hadu nyaw. Kumju dekat kabalay. Jisu wong lem dak hapat ya me dak badong mensimu blai menem yo rong syakahima blai Jisu uhikai bah yo briu siapang kane kan new birth lani kejingka arsian. Badu juong lem dau breu la khar sin om la ban yo I ke himau blai. Lem dau breu la khar ka badu mensim la ban rong ke himau blai. Lem dau breu kala ka bamut bad long kum ki khna ki khlong la ban rong ke himau ki beneng. Lem dau kala ka bamut baro ngin ya jot no kum ju. Kay kemengi ini kita dekat ke bau Jisu hikai, mendai bi hikai mano. Jisu hikai bah. Kay kemengi ini dekat bau Jisu hikai. Kalong bah, kani kan new birth. Naga jingkasi. Kabalong hakatin nong weki yang absolute necessity. Kapadam kam hadu kata-kata. Kabaway ni kaway pakaway. Ngide ban experience ngide ban mat ya kaniya. Dr. Finis Jennings did. Uday Bible scholar.
Ubreu batray shit rehem bha, batray shitam, batray minute bha, ban puli Bible, ban upuli ga Bible, ban yit, ban word, ban kmi, 50 years sun post nem. Penlut por ban puli. Sispa hajar kenta, ban yit, ban word, ban bisyar benya, ya ke jing thok ke tinu blay. Ani, sispa hajar kenta penlut por. La itu yang ni Jeff Jennings Dix, balai buram yo kikam ke jong uda ke evangelical Bible believing members. Iburam bah
jong ublay. Nganya pechwa ng kong, kaya ka bamday ka jing katamay. Ang tangin sa suto. Kajing katamay, kanday ka hereditary, herpateng may piit, may it. Bodi ki kastan niya di ki hereditary Christian niya. Kastan herpateng. Lada kajing paniem, ka herpateng, ngimdan kamsyo i Jisu. But kajing yap Jisu halording pna kalong meaningless kam don jingmot. Lay inherit lot. Sige kun ksiu, sige kun mio, kun knai ke layo jing benim lot baro. Kumbala penpulih na nakastis nong Rom buang baro ki Israel kimday ki Israel. Tang namar baki day ki kunu Abraham. Kata kamot kumni. Kimlong kikon baro tang namar kilong sembay Abraham. Tang mikilawan no Abraham te baro kala di kikon ublay. Hindi. Baru Yohanes nang penbaptis. Bukan hit di Pharisees bat ki Sadducees baki jiong ngidod lukpa jeng Abraham siap. Because no magkalahir pateng no Abraham. Ndray John Baptist, Yohanes ng Panbaptist uong. But what mo't banong haladi? Ni Don Abraham ubalong kupa jungi. Nabangong hapi bau blay ula na kinikimaw ban penmiko ni Abraham. Ngikin mau yu Lazarus bat yu ruspa habakilaya yap baru arngot. Urius pa ulit sedujak baru Lazarus ulit sepedeng. Teu ni urus pa aba ulit sedujak. Ukam kepayu Abraham. Ko pa Abraham buang. Ukam kepatam budan sedujak. Kabanang kong si ginong korin katsan san po snap kasyay bagak tinublay kong. Henry dalaylay ya kaning ong. Ko para bangek baka do bat kasnam. Kimla ban yo ya kahimaw blay. Mla ban change ya kata. Mla ban penkela. Kado bat kasnam. Kimla ban lech kahimaw blay. Badlong runaw Yohanes nang madengkong kalay. Kibalak haom na kasnam, day ka hereditary. Lemni na kamon kado, balamon. Kado. Lemni na kamon ubrio, balamon, ipa, imay, miyit pa Henry, balakhanaw blay. Pila da pipai siya benengkong sikit Tesaloni kalanong kaba san kedekat arpulai. Kong kumno kakhtinu blay. To Henry kap. Ya kamen siem getak benengkong. Kabar. Ya kajingim. Ya kamen siem kemud spirit. Ya kajingim kemud life kemud ke soul. Badi ya kamet kemud ke flesh kita. Shitli cleansing rem. Hadu kata kajingwan Jesus Christ. Paul wong ya kiniki bagpara bangit apo Tesaloni. Tesaloni kita ki Kristan ki bela yomat ya kaniubat. Ketika model church. Takilian bara ya rob hai kiniki Tesaloni. Kristan. Namar katau Paul wong pi bela yo berolai but scam. Lada pi pule na ke Hebrew kal nang basa dukhat bakhadar. Bagak tinu belai kal nang beem badan bor. Kapapan pay syado ka mensem syado ka jingim syado ka tak cleansing syado pi hanturo lai kadang ke distinction to. Kajaka jong kamet na Genesis ngitip bataw ng kandaw salig berat shalom jiktep sa kandaw. Pastor hitro kandaw nga IT na ikanikan met basa yung prabangay kandaw sa kandaw dupay si dupay kandaw met si kandaw met.
Tu ka di ka jaka jong ka met. Ka seed ka jaka jong ka jing em ka di ka life. Kita finlap na kalibi ti kosl nong kat nyo, kada kat way bat kat sao. Kasnam kada ka jingem buang snam. Ka jingem kada ka snam. Dede ta kadau Hindu bane beli taru ban jingem. Budan snam. Nong pedia beriru ya chani sitai udan jingem ba kada ka snam. Kasnam kada ka jingem. Dan senam dan jing ipsyo tu di kesul ka jaga jong ka jing im kemut ka do ka senam ka sit ka watan ya ka do ka senam jaga percaya ka jing im oh ngan le tre le ktano ngan le yo le hat le shet jing shet le teo sna ye nam ta ki khon thet kali nam ta ki khon ta tuition ni ki pang le sim dawai kita paro jong ka do ka senam hidur ule ba man hibli tao muslim don khodon kti baro wi behi kita baro lara tang ha ka jingim ka life idon jingkermen how kres bilang ki bakordit ni ki breu tam e nga ting la shun tang ta de bangala yo kam yo jam ka de jingim ka life bangala nang rasta bangala yo ka pertai baro lara tang ha ka life jingim dosnam ni dan jingkir menukris lala tengah ni ke jingim ke religion kan nyam ke bagi lek na bar ngila suhun ngilong ke bakur ditam ni ke beriu bar ndai baong mga nang blay kabalay ke spirit kani ke spirit kadi ka mensi tang maka kepada ke God consciousness kepada ke spirit. Ke communication kebanyak baru belai ke bangju klep you belai kepada ke spirit. Dan nomor kata born you long spiritually dead ki ang layap haka jing long Mesir. Bat kata kelawan nadu Adam. Nadu Adam kelahir penting. Na stich kinong room san kada sap ngan puli blay wong kumno naba kom takeng kat kumbada way briu kapap kalapsot siya kabertay klayo room siya bertay badaga daga pop kajinyap bat kumta kata kajinyap kalawan hap haki benriu baro par nabar baro kila lepop kata keng bengi inherit di PI jadi kesit bayar no Adam agak senam di kepop kijing penim tingi ya nu jisu ang ni ko ang baro kila lepop seorang kibriu kibiyap kiyat asurap kidon tang kemet kidon tang kejing im balong doa senam kitip keng beli trili kita ka doa senam lagi kitip lot communication with God nil dan yairu njupuli Bible njule jeseng hat nan kejing trang yo blay ha kejing long men sim dan layap briu bayam njubam kejing khat maya kadiga mensiam keng kebatayam namar ya ka mensim don kamban kado mensim ya ka do don kamban kada kado namar jisu wong syai ya Nikodemus namar Nikodemus udang ima kado bad hakasnam ulong sebelain matla kiai belong spiritual bekerja mensiam wong makum do ngau la temen di sud yang sekepok kami pen kha yang ngau wong kuran big penbal nilamat ya kejing kha perthai ke bakan jado ni don kamban mat ya kejing kha bakan jabeleng ke bakan jaman sem nilamat dia kata wadamru abau ublay wong mebanu ne usok menyap ukhamyap physically hakan met jongo ukhamyap hakata ka jingim jongo udangim batke
Henry spiritually dead layak jelong. Namar lat kot ke jige dai baru blai la sha be nak perden. Mensyau ye lang baru blai ye keren lang baru blai. Badai no adam. Bon ngilai yap hajing lang mesiama. Kepertai ke jat kat ni. Jing sniu kimi kat ni. Umdai nabar ketika heart problem. Nambar jisuang. Nomor kesnyo arfu lai. Nabana syapo ka donu rubreu kimi ino kijing mudbamman kiba klim kiba kai kan te kiba penyak kiba to kiba kurep kiba pensneu kiba arsat kiba nuti kiba khwalalat kiba kmisneu kiba krenbeng kiba syokrau bat kiba lebe kini ki bara kiba man kimi na syapo bat ki pentinget yo breu problems yang breu kalong syapo dan kam kani ubat nomor heart problem. Percaya seniu kan ini ada heart problem. Tekembala pun pulih na. Ezekiel 36:26. Ganai ke dono temai wang, gandai ke repair, gandai ke overall temai wang. Bat kemen sem temai ngan bu hapo jeng pi ngan klau donun mau bolong rebellious bela persya bam kongo bolong disobedient you beli ngan klau bat ngan bu do donu do bolong soft bolong humble uba pendem ya lade uba kongo you beli bat ngan bu yang mensiem jonga hapo jeng pi bat hang tak senang ban ya kat kum kamon you beli Hakian jauh belai senang banyak. Kini keren siapang kini ubat. Namaru belai banai. Teh namar kata it's a must. Jisru ang mas. Kadai ban kapan. Unikah dimas. Uladan lagi qualification dah. Dua jengit arsi tiaw beliau bolong prominent man apa Israel ki beliau ki tolut ki puram yau untau bolong denakor ubam jupet temple ubai ka wainak shipom juduna bianglut uno hikai Bible ki Israel siap hikai Bible ki Israel di udah balak. Badai bersuto Ezekiel life and real Old Testament. Kan benar no hika Israel nantip ya kan ya wow Jisu yo. Ndreu don syabar ke himau belai. Qualification ladan. Penbanang tu adi final day dan kini qualification lebat kiwai mau Jisu ma bagi pap baru penim ya kini kimdan ya eru atang setempel rum syalek kilong on clean kiba kibril kiba ndendori eru em nong tu adi final Kristen rung day bempet penbaptis hiru yo day no pentul marsyang Ndreu dan tang arteli kiye ukelah ke bemot badu pediang yau Jesus Christ tang kita ki kualifikasi tu dah Lada pipe cigi gospel barok mana bayo jing penem kan nilbor ki sayos penman ki belain Bartimeus ki de kita kiyo pe ki de ki bakrau kom Simon Parisi kemio kata ke diuban dah kata nang pop ke bayam kejat Jisu ang alamau pe ki pop jeng pa ke jengek jeng pa kala penem ya ka be pa kemon layo kan nilbor la penem ya men sim ke bayam katakin ki ong jing penem ban penem ya men sim ke bayam Pinpej bah Bible PE kini kibreu hujat berem kiyo niubat kan Mary Magdalene kiyo kan niubat body Jesus ada bekut sedang
Madla konki Bartimaeus lebih pula Bible PE begitu kibar. Ngerti dantang artillery qualification. They became converted. He kelah bamat. But he accepted Jesus. Kipediang yu Jesus. Kebesyapti yang babon banga mapingala pediang yu ke religion but not Jesus. Ke religion kamde ke person. Keniam. Mentang alai alap keleng-keleng amji alap niam. Ngong piladan teh niam. Pilai lut gigi niam te boleh fidang di. Boleh fidang to. Nomor ke Bible ko ong la dau don ho Chris mo la yo jing tha tamai lolong jing tha tamai ke berim ke la do lut ke tamai ke la jalong ke jing em klem long tamai ke tim thulik bi gram klem long tamai ke kam ke bekile. Jisu wong kay ka bislay ka doonod ka sintur ka kren. Kam tamay ayro. Namar ka doonod barim rim sabar. Tamay ka doonod tamay sabar. Kumbalong ka doonod hapo kumtapaw sabar. Song ka ni ka new bird. Kim day ki jing le jong ai jong pi baro. Long no Titus kal dong kebalai. Ula penem yangi kamut kan new bird jing penem gadi kan new bird. Ula penem yangi om de ka jing le ka hok ka bangi ngilale. Nicodemus lale ka jing le ka hok. Urich yang ruler nong sensyara samla beruspa ngilale lodwong kini baro. Nado dan kenara. Kan uni. Mula dan lut ki qualification bar. Ngalale lut na do dak. Sakay pa. Disudu ang naile ye hyu ali shubot na nga e no ek perthai ka la ka bamut na. Kamla ban le kata. Dang benut ki ki bukan jadok don cibun ke spa. Benut ki jok kedok. Umla le ya kata. Berkah Bible ke kami tu buat pai yang si Jisu kalau buat pai siu. Kami yang jing pedim. Kebalang hapo Ephesus kelenong kebar dekat menengkang wang na. Paul wang. Ya pi wa penem haba pi layak hakireng kang bat kipap. Pinlap ke KJB Bible wong. You had he begotten. Skap lapan kai pi. Haba pilayak hai gerengkan bat kipop. Nak NIB you had he quickened wong. Bat ye pi lapadiep. Haba pilayak hai gerengkan bat kipop. Kajing ka tamai ka de ka recreation. Kajing tau tamai. Kumbong nu Ezekiel lai pun rio. Ar pun rio. Kajing ka tamai ka de ka resurrection. Kajing mipat na kabiyap. Layap ka man siyem la ka tamai ka laim. Na Maria ka man siyem ha kado man siyem. Jisu ang ni ka dibas. Flesh give birth to flesh. Kita mela experience lakai dai pa jang me belong flesh mela give birth to flesh. Hakaju rukom medan kam kan spirit give birth to spirit. Ki earthly things melamat ki bekerja beneng pat ki heavenly things above mempat ma belong spiritual. Kadai ke jing mi pat. Pi kat na bakai serim kunta. Kanu senyang yang melong senyang pi. Kanu masih yang masih ya. Kanu kla yang kla. Kanu gibril yang kun bril. Belong kun belai. Kani pi mi ye. Kani yang kun bril ke. Belong kun belai born of God, the Holy Spirit. Ambarak ki kun belai. Ditang tag balakano.
Tangki kon ki don ka legal right ka ho. Bakit lo ki kon ublay. Song no Yohanes ningkong karar kap ki bala pediang yo Jisu. Kajing penim kam day daga bangile. Kalong opposite ya kata. Kajing penim kalong pembanda ka bangi pediang. Lada film sim ya ka ay bang laay. Pinumyo, pim pediang te. Dan bawan ay gift ya pi ya kani film sim. Tapi kan pediang. Film yo. Kajing penim kalong daga bangi pediang. Kibala pediang yo. Jisu hak itu ay kabor kamot ka legal right ka hak. Bakin long no ki kono blay. Kono blay de kibala pediang Jisu. Kini amat ya ken new birth jingka tamai. Namar kata ka jingka tamai ka de resurrection ka jing mi pat jang men sim layang. Namar peniem te ka ne. Jisu nong peniem. Ban peniem ye, ban peniem ye ka balayap ke. Peniem ye ka beem ku menopi. Peniem ye ka balayap. Kapag ka mensem ka layap, ban peniem ye ka he. Jisu nong peniem wan siya percaya. So dan jing peniem hanu hawai pat latang hau Jisu. Latang hateng Jisu.แต่ก็จิงข้าทำไมก็ได้ก็ recreation ก็จิงข้าวทำไมก็จิงข้าทำไมก็ได้ก็จิงมีปัดองนากาเอเฟซัสก็บาร์ก็ดูขัดบัสันวัดมันบางยี่ละล้มกี่ใบยับตะกี้รังกังจงงี้อุลาเป็นเอ็มอย่างงี้เลมบาดูคริสแต่ก็จิงไอเอละเป็นเอ็มยาพีก็จึงค่าทำไมก็ได้ก็ translation ก็หมดก็จึงเป็นกระยะนักวิจารณ์ก็วิปัดก็ละสายอีเวขัดลายอุบลาปลัดอย่างนี้นักบอร์ก็จึงดมบัดอุบลาพันกันเรียโนอย่างนี้ชักฮิมาคนก็จึงเอจมูละพันกันเรียนักฮิมาก็จึงดมชักฮิมาก็จึงชายได้หักกันนิวเบิร์ดจึงขาดทำไมละพันกันเรียเอพีนักฮิมาก็จึงดมจังก็จึงยังชักฮิมาก็จึงชายแต่ก็บุJisu au Nicodemus benami arung sikimau blay ne sikimau Chris benami arung kajing kha thamai ka de ka transformation ngan ai ka do anu thamai tang blay bala ban ai do anu thamai ndai ban ai manu blay wa nga ngan ai ngau blay ngan ai do anu thamai But ngau blay ngan bo ka man sim thamai ngan cloud you don't know now bele persya you blay bangkok ngo don't know mau ba sarong ngan cloud pen khoi ye ka siar baro phila thang hading phila pet nakpo sya badan lengkot siar ki klo do ti phi cloud to do siar sebu separately cloud and cloud do nun mau ngan bu do nu do belong soft be jem nun belong obedience be kongo belong skurit be pendem ya di hoblaya bat gan bo yo men sim jong api men sebo bleng suanมันเป็นลองกับ temple ฮะปอเจ้าพี่เพิ่มเต็ดมากับ map เจ้าพี่ก็ได้กับ temple ยังคิดตัวกับเราอยู่กับ new birth ก็จึงขาดทำไมปอเรามันเชื่อมเลยกับ temple ก็ลองฮะปอเจ้าพี่ก็บอกจีซูองอีกนังสมาริยาบักปอร์กันจ้าเราเบลวาดกันน้องมันนี่เบลวิชิชาที่บ้านมันนี่ฮะก็มันเสียมบัดอุเบลอุลองอุ spirit God is spirit เบลดิ้งมันเสียมOng Jisu ya kanong Samaria. Blay David siya.
Dia ban long khôn blei hak khano blei je. Dia hang ta bu Jisu ong ala je ti phi na ka pertai phi tan na ka pertai phim long sho ka je ka pertai. Ketagi ki khon blei, ni em no pertai ki ya na pertai ni bab, ndre nyem long sho ki khon je ka jing dum, kum ki khon pertai. Jisu ong adwai ba menum sim no ye ki. Kembangan amlong daga pertai kiru kemlong daga pertai. Ni dong ha pertai ndre nyem long sho je ka pertai. Ni de khon blei te. Ni dan the kingdom of God. Bat ke pertai baro ke don kam ya ke new birth yang kha tamai. Mla ban pelat ya no. Dan bat penni bujeli dah kemoi pat dan ke diam dat. It's a must. Dan dia bujeli. Ni pat ni ban pelat exception ya no riano kumalong pertai bon ke don ke exception atau ya fiti tatan lek. Itu distrik Nrei do blame judan komta. But judan mi mujiliru da kumwe pat. But substitute kumang. You can new birth and done. To fail to be born again is to be lost. Pidok ya jing kha thamai lalas. Kani kanong pabayamu Jisu. Belong lonely bha ka brio. Se men miet ke situ tang ke mat rai. Sang kli ke je. Brio biasa ha ke jing im jong ka. Ka syakaran ben bha. La itu ya ka. Kum kanong pop. Ni ben itu kum ta la sun le ranyo. Mtip ye ke reason jong ka balik ke im kumta. Kam ye tho ka don ulok ne ka don khon don kti dan ni ro Bible. Ber ka kerteng jong ka ro nyemtip kalong en nobody. Ndam kerteng te. Jisu e je ke nobody jong ka berthai ro. Jisu e je ke nobody jong ka berthai. Ki bam don tang kan niem pin la Bible bon ki bam don tang ka kerteng ro. La don ka wi ka briu la don wi briu. Ndrei kani Hebrew belong desperate pa. Ya say kalau you know somewhere hey kejing lap Jesus. Buang Tuhan hanga. Pi baro kibat hat bat kibat kia kejingkit. En penjem bat penjem kejing jathat. Mat dak lapo yeng ke perkat bah itu. Ukren Jesus tap dak kejing sudah. Nagi breu para marjan ki biasa ke yatim ki ya ben yang ake bentiu yang ake keren ben yang ake oh nagi breu te yo asta kita di stagno ni Jisu dan sega kali shano ni Jisu dan senang jangi shanon lai hold on dan mongo dari yang seman kin bite you kakale chi yang siban klebin bite kaspeto iman kin lap ki gad yung siman kin kem ya ka kin tapajil datray shop ya ka shaba namar siman itu ya ka baka di kanong po bat ngampat julang ha Bible bau Jisu kay chibon sa komen hado kata naga di gabriong ban kay chibon yung Jisu. Siman uklam iya cibon ulang arsap hipokrit sa. Si invite ro tang suka buram ha. Te hadian nang tau Jisu kuma syukran lengkat uang yo Simon meli tiga brio. Ngahi tarai. Lada bisyar syah do no lada tei profet. Tu besyong baktayu tip si bakadekan nopap samukran tu kata. Jisu bayi ke dak nur jiki brio bar. Simon bayi ke brio. Kai cibon. Haka Bible English kang she loved much. But hang ta publicly mat pajba. Ngalama iki pap jamba.
Nih kata ke burden ke beban kia syakawi. La let loose lalat. Kajengnya jang pa kalapan im ya pa. Kan newborn. Mensim ke balayap. Namar ki ringkang bat ki pop jong ka kalayap ngilaw musim. Lapan im ya ka. Bat ke balay. Go in peace. Kayo triple blessing. Lightly kayo. Kaya tang si tempel rukim siya yang on clean ya ka. Belirung rum siya. Da kani man kayo. Kabau Simon balong righteous besuhok ba ukam ya. Berhadu bukut klami ibu ya jing penim Simon Parisi. Men para bi jonga. So seek ye first the kingdom of God. Sangam wajiwawi. Ya kahima. Ngan yo kahima perthai. Kebakut lalom jiktep. Barha jelum jiktep dudan jing perkhat syo. Untan ye syo kelakut ke jing perkhat baro. Jing perkhat beriu juga kelakut lum jiktep. Di namar kata so no. Bangi daiban perkhat ba. Kamtam bangi im kisgi perkhat do. Katma kala banwan katat war. Perthai kalaya kenat kalaya pun sabthai do por. Second coming of Jesus kidak kishin kilapa. Po rum lot di religion bara but Buddhist but Muslim beripu ulal de belum ya ka. Kwa one world religion. Itulah fulfill. Ki Jews kilali pilot chan Israel. Na Ukraine bara imat bekimyat mi kano dah jingjang at mak ya petbek. Sekelapoy po Israel. Na Russia bara kibalay sa lay tray hagto. Russian Jews kilay pilot. Na Ethiopia bara kilapoy lot. But menta mengeningi ke ceremony. Baka jo kaspat kintay ya kathat temple. Temple kabalay. At kebasyapting kebangayi, ya pendap kehtirublay. Bagaimana kang kinuan kaddo, bat kaddo kinuan nengkong. Ki Muslim na Iran, born kilalog Kristan, underground church. Fast growing church ya, step back. Bedur di Muslim ki bilang ortodok ki bebe. Ki ang ibgachu yung Quran ki. Siapa sitam China bara. Begitu kilawan nengkong kita long real Christian ha. Dalap iki siapa niap siapa tersyur kimtir. Pecah Amerika kalau Charlotte jelong Kristen kiblayor. Pecah Europe pun kibangit. Apostasi jengele Persia. Lem ya kejengek. Amerika po itu ilah syadin mata. Nga mapiru nila yo kayong iposidin namar katakan song na benengkong Timothy kal nong balay kat nengkong siwa kadu do si bistam bi yela de ki bahanga me ki besarong ki bedon kedur ki jilong rublay kamot ki ong Kristan ki balenno e ka bor jongka kamot ki kam ki jingle jongi mi de Kristan jon Kibijuyo hikay man lagasni man la sundayos go siyos go tinublay. Kibampay siya kajing tip kajing shisha tinublay. Puli festival ng balay dekat. Man sundiyo jing hikay ko siyos kibijuyo. Ren yang ay pi kibalayo siya gospel. At tinublay ko ang hadu anda pendep siya kajing paydian. Sepenpau no yo briu jeng. Bat kebeting mentah kadai ke rapture ke jingrong no. Men para bi jonga ai bakani ke tinu blay. Dan don cibon ki ita ke bakapor kamsya. Por kamsya. Kata ai bakani ke tinu blay kan pen berkat yang ai.
Hindi bang im man kasi ngiyap man kasi mga mapiro. We die every day. Cuba boleh buat babandang prapus nem banyap melak plus melak minus boleh labu kata te lapang ru ya prapo lempang ru prapo. Cuba kadang sanpo kadang ya kisgi kalau poi sanpusan la janjan ya isi poi drupo kan ya isi rubusan ya isi. You die every day. Hiap man kasi. Dan masangkala lagi na dan nang kena lagi dan nang semla. Where shall you spell? Chano pin pelut ya kejing imam cekut. Kat kejing wanu Kristu kala nang jan nang bakidak kisin kibangi. Tena markata ai bakani kejing islok akan kejan miet kan long kejing pecah bore ngai pi kan long kejing kersiu ya ngai pi. Kejing yo tia bat kejing bun kam jangan pertai. Yo tia bat ki problem jangan pertai dang yo tia. Kejing khuslai jong kejing imbat kejing bon kam kejong ka. The Bible kong kejat meu bayotia to mi no nagi biyap. Jong pertai ki biyap sudah kimla man pen im yang mensim jong. Bida nagi biyap. Deu Kris on pensyaya pi. Dangin pendem ha kejing tuai. Ablay baruk pa jong ni bah bening. Ngala pendep ya ke babi mekwa yang mangan keren ya ke jing shisha. Babon ngim juk ham kred ya ke ni ke subjek ko babi. Ke koridor bat ke don kam tame. Ke ban pensyai ke ban pensung tu yang hangno ngidon. Ke jing long kristan ke jongi. Bara bangi soto Abangi iya dia. Sgau bakan don ke security ke jing su scam. Ke jing yap kawan ni ke utma kawan ni ke jing wan arsian kuris kawan. Ni keloy man lay rengkat bat me. Namar ngilong na ke pertai ringim long jang ke pertai. Namar ketah ko try. Ai bakan ke khtien barok. Kan long kabam ru ya ke mensim ke jang. Itu nang kerku yang bagi nang roy kerhai ke jing tibat ke jing sempang ya ke mon ke buku jam maaf ya ke jing telat ke jing duna jing iba keteng try berunong pen imbe jing Jesus Christ indua ipan amen ngin penwai no ya ke jing syakri jing iu blay dak bengi ruai lang ke jing ruai ke balai spa arpu pra bat lais pa ar pun rio ke jing treu blei ha ke mensim menga iet ko trai jisu tang ban iet ngalabang ngakam iet yame ko kenrat ban ya pertai barolang ha ke donut kakti jong me kala tre kum tu barok sau kali kidekat jing rai ke bat lais pa ar pu pra bat lais pa ar pun rio hadin ba nila dep rai gani ke jing rai kerpat yai pastor maulong bain subha ban ai jing duai lengkat bekendiat bat ban boro ha ke jing kerku ban wai It will now
jong me kalatrei habuneng ne hakakendo don shen ria ti ban trei hakamen sim ban pen themai tangkishen ria ti uplay kalong ten rai kalong ten rai balatong da ublay balatong da ublay kalong ding bla me haboneng kala yasha kaperthai ding bantang ka pokadonot haduban da lot kan tway kan lip chunam kan lip chunam kat basa ublay kanne kat basa ublay kanne kamen sim ba julang sudah kasakuma klem dawai ban pensuk ngam shendalei like kajing crowd try thang uji su thang uji su uban penko dan yanga uban penko dan yanga Tanya doai. Ngai ngu yame au blai. Ba meladon kan bat ngi agan ga jing syakri. Nadu ga basdang bat hadu ga pori ka bangin suyo man penwai. Lembat iki benta baro ka kan ra di ka bangil yo man pendang. Bat ker pangru ya ka hubor ka bangil yo skau no syakri ujong ma. Ka balapan kan mau yangi. Bangidon kam kum kikistan banyo ya ka jing kha ASEAN. Nang ya ka bangin yo ya ka jing im ka babam syukut. Ai ba kan ka hubor ka kan ra kan kirsiu yangi. Kan penlong yangi ya ka bangin yet ila ka jong ka jing im shimet. Bat ngibu tiru kerpang Ahmad Jome 6 tahu syakri ujong ma. Manang kersan bor yu ka kan ra. Hakaba unang la man syakri ya ma. Hakipor baro. Bat kerku yang hilang abang yang sabino naga naga yeng ka bakantang jong ma. Ngin mi rangkat bat kejing kerku ku jong ma. Terus ngau ya kejing kerpat ka jongi. Aga kerteng jong jisu ngarwai ngapan. Lamru bat kejing itba ka jong boleh ku pa. Kejing ayai ka jong jisu Kristus bau trai nama kejing selak ka jong mensima khoi. Ini kejing kerku jong kilai ha uai kilor rangkat balaka balang ka jong ma. Lamru bat kirungat ibadan ha digari badah kulang satalak jong aparthei. Menta bat syeduk ki bam syukun.
Amen.